ساڵڕێز هێویدارم هون باش بن دەبێ بەرنمەیەدا ئەم بە کورتاسی دەخوازن لەسەر پێشکەتنێن کو لە سووریا و ڕۆژاوایدا ئاوا دەبن دەوارێت تەکتیکینە ئانجی استراتیژینە ئانجی تشتێکی دنیا ئەم بەرسیفە وان پرسان بدەن و شڕۆڤە بکەن هەر وەکو هون دەزانن ڕۆژێن پێشیا ئەمەدا هەڵبژاردن divê bên encam dayîn hilbijartinên şarawaniyan ku hat bû paşxistin li meha gerek bû mehên derbasbûyî de bên encam dayîn lê hinek sedem hebûn ew sedemane wisa kirin ku hilbijardin paş ve bikewin û bi taybetî jî hêzekî wek Emerîkayê pêra nebû ku divê hilbijardinê yani hilbijardin di wextekî wisa da bê encam dayîn Emerîka li dijî hilbijartinê nebû lê dixwast hilbijardin bi avayekî demokratîk derbas bibe û şert û mercên wî bên amade kirin û loma jî ihtimal hilbijardin di meha pêşiya me de werê encam dayîn ka em lê binirin tê encam dayîn ana lê ji wê girîngtir yani divan rojane da çekên pêşketî yên Emerîka ku bi çekên dijî balafran tên naskirin bi taybetî jî çekên ku jêra dibêjin TWQ1 yani balafran li 400 kilometrî dikarin bixin xwarê hatine Rojava û hatine Bakurê Sûriyayê ew çek gelo dikewin destê qeseda an jî hêzên Sûriyayê Demokratîk dikarin bi avayekî awtonom wê çekê bi destpêşxeriya xwe bi înisiyatîfa xwe bekarbînin ana em hê vêyekê nizanin lê ev pêşketin û pêşketinekî dinê jî ew jî dûbara destpêkirin bi danûstandinên di navbera PYD û NKSê li ser beşdarî pêkirina hilbijartinan ev hinek pêngavên stratêjîk in û wisa jî xuya dike ku girêdayiyê Emerîka bin Emerîka bixwaze pêngavekî dinê li Rojava binê û ew pêngav jî beqasî yani serbarî ku hilbijartin li Emerîkayê da tên li darxistin gelo Donald Trump an jî Kamala Harris yani kesê ku şûna Biden girt Kamala Harris ser dikeve ana ne girêdayiyê wî ye belkî girêdayî tiştekî din ye û ne girêdayîkê stratêjîk ne girêdayîkî tektikî jî ye ez vêyekî de destpêkê de ji we re dixwazim analîz bikim hevalên hêja siyaseta tektikî ye siyaseta rojê ye û divê siyasetê de bi taybetî jî divê sed salê de siyaseta tektikî ne ew e ku siyaseta tektikî û stratêjî jî berastî jî divê sed salê de siyasetekî dûrû ye yani siyasetekî paradoksal e siyaseteke ku dikare lêketinê wî hebin yani dibe ku dijminê te ji aliyekî de dostê te jî be dibe ku dostê te ji aliyekî de dijminê te jî be mesela niha li rewşa an jî koalîsyona an jî havkariya di navbera Rûsya û Îranê tu lê binarî li gelek ciyan wana bi hevra muttefîqin lê li gorî qenaetê min li Sûriyayê Îran û Rûsya bi hevra muttefîq nîne berjewendiyên wan yên stratêjîk bi hevdûra nakokin yek jî ji wan e ew e Îran dixwaze di demê pêş de li rêka Sûriya de êdî rêka enerjiya Îranê Iraqê di Sûriya de bivê behra spî û li wir de jî rêka enerjiya ji bo Ewropa vekî ew li dijî rêka enerjiya Rûsyayê ku jêra dibêjin Nord Stream 1 Nord Stream 2 ew piştî şerê Ukraynayê hat vekxistin lê heger ku şerê Ukraynayê bedawî bibe û bi taybetî jî rêkekî nû ji bo enerjî nivê vekirin dîsan jî Nord Stream 1 û Nord Stream 2 ku Almanya û Rûsya xercekî mezin têda kirine ev dîsa ew dibe yani dîsa tê bekar anîn loma jî mirov lê dinêrî Îran û Rûsya di hinek gavên stratêjîk de li Sûriyayê de bi hevdûra pir nakokin ev tenê ji bo ku em fam bikin ku dibe havkarê te stratêjîk ji aliyekî te dijî stratêjiya te be loma jî tu lê dinêrî li demê pêş demê bihûrtî heta niha jî li Sûriya gava ku balafirên İsraîlî li hêzên Îranî dixin Rûsya dengê xwe nake em dizanin Rûsya çekê wî dijî balafiran dikare her balafirekî li Sûriyayê bixî xwarê lê qet bikar neanî çima bikar neanî ji bo vê yekê ye
حتى دبیجن گاوا کل دیر زوره هزن واگنر و پازدارن ایرانی خواستن بری ارشی بکن سر هزن امریکایی وانا لدیر زوره بتمامتی درخن دیر زوره بخن دستی خود لورده روسیا با انقصد چکن اس 400 و اس 300 و بالا فرخانه حمیمیه بکارنانی هگر کو بکارنانی با دکاریبون ارشکی پر مزن بکن سر امریکان او بکارنانی امریکان کاریبو ددمکی پر کرده هری کم 200 عسكرين فاغنر بكوج لوردا مثلا جبوي بس يعني سياسة تكتيكية سياسة استراتيجية قالوا سياسة أمريكا لروج آفا إيرو دبيجم از دو نابيجم از إيرو دبيجم إيرو دماكو شري غلصة هيجي لهولي داي أو شر حتى كو دتش مزن دبا برفرد با حتى دقيجي يمني حتى دقيجي إيراني حتى دقيجي لبناني دقيجي عراقي قالوا دمكي وسادة سياسة أمريكا للرجعة ولسوريا دا استراتيجيكا أنجي تكتيكية أفلك قالك باش بي شروفا كرن داكو أم لبيفاجويا نو بدن بينغافن كو أمريكا للرجعة دافيجا تشكين قراندشيني واحتمالكي بتشوك بجي هيكو أو تشك حجر نكون صديصات نكون دستي هذن سوريا ديمقراطيك هنكي أو تشك ببن صدمكو هذن سوريا ديمقراطيك جبال فرين تركيا بتيجي جدرونان بين باراستن اگرك يوسا هي انينا ام تم بيش صديصات دبين لمنها شروفا دي كان تخمين دي كان نها وك من قد مثلا بارتنرين استراتيجيكيا امريكا هنا ناتو تركيا جي يك جوانه نوسا لي دهمان دميدا تشتنكو ج بارتنرين ج هافكارين استراتيجيكيين امريكا جرينترا سياسة نتوي يا أمريكا سياسة نتوي أمريكا تشيا خطيني سورشنا هناك ولاتنا هناك هيس هنا جبوي سياسة نتوي أمريكا بربرجنين يكجوانجي دي حريد سبيكدا مثلا نها أمريكا إسرائيل يعني أمريكا تشد ببلا ببا كي تسرد الصلاة برا وريد الصلاة جنتنياهو حزدك عنجي حزناك أفقتنا جرينجا هابونا إسرائيل جبوي سياسة نتوي يا أمريكا بربرجنينجا أو سياسة نتوي يا أمريكا برجوانديا سياسة نتوي وختن ويسور قال لك برجوانديا استراتيجي يا أمريكا بناتورا جرينتر ودكوي بيشياوانا أو بربرجنينجا يعني تو دولتي سياستك تي آسايشة نتوي هي واستراتيجياتها هي تو كي هاجر تو مجبور بي كيجان بقرباني كيجان دكي بيقوم استراتيجيا خو جبوي دمكي قرباني سياسة آسايش نتوي دكي يعني أم دخوازن شبيجن دنافا نعتو إذا قالك هيز هنا هاوكارين استراتيجيكي أمريكانا اللي قالك جارنا قافا كل لسر آسايش نتوية أمريكا دبن تهديد دبن هرشا أمريكا لدجيوان قالك كارتان بكارتين إيروجي أم لسوريا فيكي دبيني يعني لقور تخمينا من مانا هبونا هذين أمريكا لسوريا دا زيدتر صدي نوتو نهجري دايم آسايشا نتوي يا أمريكا يكو إسرائيل بارچيكج آسايشا نتوي يا أمريكا لو ما جي أملد نرن دفان دمانا دا تشكي هري بيشكتي يا دجي بالافران كو أزنها تي هول ددم بين مسر أكراني وجي دايا يعني شانديا عم نزانن كو دايا دستي هزن سوريا ديمقراطيك لي جوانرا شاندنا او پر گرینگا مروف ببینه و او تی چواتای او تی ویواتای يعني بيقومان امريكا لهمبري ارشن كوج آلية ايرانيان انجي مليسن نيزي ايراني انجي هاف بيمان ايراني كو احتمالا بچن سر هزن امريكاي لهمبري وان بكارتين لي دهمان دميدا او هيز وقت من قلت اگركي بيه هزن سوريا ديمقراطيك وانا بكار بين انجي امريكي جبوي باراستنا هزن سوريا ديمقراطيك وانا بكار بين هاگر كو بكار نانين لغوري قناعتي من براستيجي او درفتكي بوي رنگي گرك مروف بكار فرصة جيب بيني او جي او يعني هاگر كو نهاو شنو ايرشكي درونا هات سر هزن سوريا ديمقراطيك ودوي إيرشدا أو روكيتو موشكين أفنجر TWQ1 ناتن بكار عنين ويدا ميجرك خلق
بإنسياتيفا خو براستي بچا بربارگه امریکیان لحسكي براستي گرك زختان لسروان بك وانا مجبور بك قالوا او لور تشدكن يعني قافا كون نكارن هزن سوريا ديمقراطيك لهمبري درونكي بباريزن وتشكن وان هي او لور تشدكن گرك براستي خلق في كي بك يعني اف بار تاني ندن سرپشته هزن سوريا ديمقراطيك خلق براستي گرك انسياتيفا خو دفي وارده بكاربيني اف يك پر گرينگا او بينغافكا وك من قلت للجوري استراتيجية أمريكية أم نابجن استراتيجية أمريكية لسوريا هي أنينا أم دبجن تشتكي للجوريا استراتيجية أمريكية أو جي أصيشة إسرائيلية أصيشة إسرائيلية جرك جبوي دمك دريج بباراستن و دمك داكو إيران بهيزة لولاتك وكي يمن للبنان لسوريا لعراق هزيوي هنا أو هز دكارن هم هزن إسرائيلي هم ولاة إسرائيل حتى دقيجي حيفاجي بومبا باران بكن موشك باران بكن وهيزن أمريكي وفرنسي وبريطاني وألمانيجي كو هافكاري هيزن إسرائيلينا تهديد بن لسروان ويدمي دفي دمكي دريشتر أمريكا لور بمينه وقالوا دور دا چدكا چناكا دمي بيش و چبان دوركي لسر استراتيجيا خوستريا ديمقراطيك دكا ام هيجي فيكي نزان لي وك من قول ما ناوان دروشكي وسادا چيترا جبوي چيترا جبوي كو دكاربا بزختك كو حكومة سوريا تنقاف بكا حكومتك بابر عنادة حكومة سوريا وبعسيان سوريا دواري يعني بيقومان مسأليكي برانسيبياجي دواري هابونا هيزن درفا لسوريا بربر حشكن نتاني جبوي أمريكان حشكن ها يعني قالك جارنا مثلا الروسجي دخوازن دستورا بنجهين خواستنا دستورا بنجهين يا شامي يا دمشق وري جوهرتن فلان مادة جبي درخستن فلان مادة لبي زياد كرن لي بعسين سوريا أبيك رد كرنا يعني قوتنا ولاتكي درفا هاگركو هاف بيماني مجيبه هاف بيماني استراتيجيك باجي دي سانجي نكاره زختي لسر مبكا داكو ام دستورا بنجهين بگورين داكو ام الله بگورين داكو ام سيستما اداري بگورين ودا همان ميدا ولاتكي بربر مركزيه ناونديا وجبارچبونه بربر دترسي لو ماجي رجيما سوريا رجيما كي وسا حسنينيا رجيما كي بصبرجي يعني بزاله چندين سال لهمبري اسرائيل كو اردوي تبيا جولان تشاي جولان كو من دردوري ويديتيا داگیر كريا و هريما كي بربر استراتيجيكا لسر جولان تو دكاري بدربين لحمي شام لحمي دمشق دمشق يعني لا بايتخت سوريا بناري و تو دكاري بالروكيتا لبخي او چیا دستی اسرائیل دایا لهمبری و سوریا هیجی پرپر بصبر تفدگره و داکو روی کی فرصتا کی ببینی او چیا بخی دستی خو پرپر بصبر دوی وارده او یک دبکو ببصدم هگر خوسريا ديمقراطيك هزن سوريا ديمقراطيك نكون خلاتيكي احتمالا بكاربن لنا خوي سوريا دا زختكي زيتتر لسر رجامي ودردوري بكن داكو براستي مجبور ببال لهف كرنكي بكي من ده برنامج بريداجي جوتبو يعني لهف كرنك بهنك ما فين كمتر جروشكي وكي نهات شترا قالك هفال أبيك بخلاتي فهم كرمون قالوا أم تسليم ببن نحكي تسليم ببا كذي نخواسته تو تسليم ببا ليه دنا برا تسليم بونو دنا برا تسليم نبونه دا دنا برا سركفتنا مطلق وتسليم بونه دا أسير بونه دا ريكا سيمين جي أو ريكا سيمين مروف دكاره بكاربيني مروف دكاره كنال جودا بخي كارو ولغوري وي هناك بينغافان بنيكو دانوستاندن ب رجيم سوريا دست پێ بکەم يعني دناوا شر وقع ساڵان دا ئالینکو قەت دوژمناتی نەکەت ناواندا کورد و سووریا بوون بەڕاستی بەتایبەتیژی ئەو دەسایە سیاسەتە خۆسەری دموکراتیک بوو مرۆڤ دەکارێ بێژی دەسایە سیاسەتە پەکەکێ بوو هێزێکی دنێبایە دەبەک و کەتبا ناو خەڵەتیان پڕ مەزن لە قامیش لێ دوو پۆلیس کوشتبانە و باڵەفڕێن سووریای و باڵەفڕێن ئیرانی و باڵەفڕێ رووسیای قامیش و حەسەکە و دێرک وێران کردبانە وێ دەمێ تو قازانجك ندكر يعني جغيني كو ام بمان قروجيه تركيا وبونا قروجيه تركيا جي فايده كي نادن آليه كي دليكو بربر جرينجا داخليا فرمانداري هزه سوريا ديمقراطيك مظلوم عبدي جبويكو بتركيا
ئامادەیە دانوستاندەران بکات بێگومان ئەو یەک نەممکنە لێو داخوێنی بەسەری خۆ داخوێنێکی پرپر گرنگە و بەرپرسیارەتی تێدایە دا هەمان دەمەدا داخوێنیە کو خۆسەریا دیموکراتیک دەبێژە ئەم حاضرن بە ئەنە کەسێرە ژنوڤە هەفدیتنان ئافا بکەن ئەو پرپر گرنگە لە بەرنامەیەن بەرێدا مەگوتە بوو حکایەتە یەکەتیان نەتەوی یەکەتیا کوردان لەسەر بنگەها خوێنێ لەسەر بنگەها ئەتنیکی حکایەتێکی پوچە ئەز نەهاژی دەبێژم حکایەتێکی پوچە ئەو یەکێتی قەت چەنابە و سەردەما یەکێتی نینە یەکێتی تێگە هەکە دەدەما ئیمپراتۆریەتان بەکار هاتیە دەدەما دەما ئیمپراتۆریەتە عەشیرەتان بەکار تێ لە سیاسەتە مۆدێرندا بەکارانیە یەکێتی بە تایبەتیژی یەکێتی لەسەر بنگەها خوێنێ لەسەر بنگەها ئەتنیکی وەک یەکێتیان نەتەوی حکایەتێکی پرۆپوچە دەوێت حکایەتێدا هەم بنگەهێکی خوا سیاسی و زانستی و تیۆرینینە هەمژی گاواک و بنگەهێکی خوا تیۆری و زانستی نەبێت دەوردە سەختەکاری چێ دەبە سەختەکاری دەبن ناوێ یەکێتیان نەتەوی گەلک جاران مەدیتیەک و ئاوا دەبە و ئەو یەک تشتێکی خۆی نینە لێ وێ دەمێ پرسیار ئەوە گەلۆ چما پێدا قبول کرد و یانجی ئەنە کەسە قبول کرد جاردن دانوستاندنان بە هەڤڕا بکەن ئەم نابێژن لە هەفکردن لە هەفکردنە ئەنە کەسێ و پێدێ کارێکی وسە هاسان نینە کارێکی پرپڕ زەحمەتە و ئاستەنگی هەری مەزن لە پێشیە vێیەکیژی ئەوە گەرەک ئەنە کەسە بەڕاستی بە تەمامەتی خۆش تورکیا داببڕە یعنی بێگومان ئەم دەزانن ئەنە کەسە ژ بۆی و پشت و پەنایەکی وینینە دوژمناتیە ڕژێمە سووریا کریە بەرێ و دەناو تەحالف و ئۆپۆزیسیۆنە سووریا یەکگرێدای تورکیایدایە و تورکیاژی وەک داگیرکەر نابینێ حتا هێزن سووریا دیموکراتیک لەسەر ئاخەخۆ وەک داگیرکەر دەبینێ و دە هەمان دەمێدا پرۆگرامێ ڤان مرۆڤ لێ دەرە گەلێک جارنا لە بەرژەوەندیە ئاسایشە نیشتیمانیە سووریا و یا ڕۆژئاواژیدایە یعنی هەر کەس دەزانێت سیاسەتە تورکیا پارچەکردنا سووریایە تورکیا دراوان دەکات دەبێژن ئەم دەخوازن یەکێتیە ئاخا سووریایە گەڕانتی بکەن دراوان دەکات تورکیا بەخۆ پارچەیەکی مەزن یا سووریایی لە سەدیدا داگیر کرد لێ ئەو وەیەکی وەک داگیرکاری نابینن بەڵکی هێزن سووریایی دیموکراتیک وەک داگیرکار دەبینن کو دەناودا هەمینەتەوێن وێ دەڤەرێ هەنە یعنی هێزن سووریایی دیموکراتیک هەر کەس دەبێژە کوردن لێ چاوکانیان سووری چاوکانیان نزیکی سووری ڕۆژنامەوانن سووری بەخۆ دەبێژە لە سەدی نێزی هەفتێ لە سەدی نێزی هەفتێ عەرەب دەناو هێزن سووریایی دیموکراتیک ئاستەنگی هەنە لێ ئەف چما گرنگە چۆوە گەلو تەکلیاوی بەیەکەتیە نەتەوی هێنی نەخێرنینە ئەف مەسەلەیەکە گرێدای سیاسەتە کۆنژەکتورە یعنی سیاسەتە کۆنژەکتور دەخوازە هەڵبژاردن پێکوەرێ مابەرێدا چەند جاران گوتە بوو یعنی ji بۆی ڕۆژئاوا ji بۆی لیبرالیزم هەڵ دیموکراسی ئانژی یاسا ئانژی مەشروعیەت دەکودایە دەوردایەک و ڕژێمێک هەبە ئەو ڕژێم ئیستیقراریوی هەبە و ئەو ڕژێم تەنێ بڕیارێ نوی لێک فلتەریدا دەرباز دەبن لە گەلک فلتەراندا دەرباز ببن یعنی پەرلەمانتۆ مەحکەمەیوی هەبێ حتا سەناتۆریوی هەبن حتا یەک پارتی نەبێ گەلک پارتی بن و ئەو مەشروعیەتی خۆ لە هەڵبژاردنێ پێک بینن لۆ ماژی ئەو هەڵبژاردن هەنێکی بەژی هەڵبژاردنێکی هەرێکی ڤەکری و ئاشکرابێ هەنێکی درست بێ ساختەکاری پڕ تێدا نەبن داکو میلەت حکوومەتاک و لە ئەنجامێن هەڵبژاردنێ پێک تێ کێم زێدە قبول بکە ئەو مەبەستێن وان لەوەیەکی لە دیموکراسی و لە هەڵبژاردنێ و لە یاسایی چییە نەوەکو ئەم دەخوازن یعنی دیموکراسیەکی سەدی سەد مطلق ئایدیال نینە لەوردا چ هەیە لەوردا بەرژەوەندیە بازرگانیە هەیە بەرژەوەندیە سەرمایە هەیە لە جەیەکیدا میناک من چەند جاران گوتیە بازرگانێکی ئەمریکی هەگەر و بخوازێ لە سووریا پرۆژەیەکی هەبێ ئەنجی لە ڕۆژئاوا گەرەک هەریکەن بزانێت دەناوبەرە 30 ساڵیدا لە ڕۆژئاوادا شەڕێکی مەزن چێ نابە لە ناوبەرە 30 ساڵیدا سەرۆکێک لە ڕۆژئاوا دینێتیەکی ناکە کو هەم هەر تشتەلی هەف بە هەمی پرۆژێنوی سەرمایەوی بکەون بن ئاخێ پەرەیاوی هەمی ڤاڵا دەرکەوە وە قاسی کارکەرێ نوێی هەمی ڤەگەرینێ ماڵێ
يعني اف لناف السرمایه دارین مزنده تشتكي وسا شناب لو ماجي هل بجاردن بربرجرينجا ولو ماجي امريكا هل بجاردنا كوبري هزن خسريا ديمقراطيك دخواست آفا بك هل بجاردنا شار داريان امريكا رات نكر امريكا قوت وقتوي نگنجاوا زمينك جبوي هل بجاردنا كي ديمقراطيك ده هول دانينا زمين شما ده هول دانينا راستا انجينا راستا بلي حتى درجه كي زيد راستا يعني تو بخوازي نخوازي انا كسا هيزكا عند زانن هيزيوان بقاسي بقاسي هيزي دني قتنينا ام فيك دزانن و ام دزانن او جاليه تركيا و هاتنا بروفداي لدي سانجي سياسه امريكان وكيل لباشور شوا هاف سنگيا بالانس انا برا يكيتيو بدك دباريزن دخوازن لروج افاجي همي هيك خو نخن سبتي بارتي كي دخوازن بالانس كذا او لغوري وي بالانس بكاربن سياسه بكن اوجي وسط دخوازن او نافلي كان ديمقراسي دواركي شوي دا شكلي داجي دا رسمي الشكلي داجي رسمي برشاوان داجي بلي ديمقراسية كو همي هيز هبن دور دا و ام دزانن بقاسيكو لروج آفا قربانيين برمزن هاتن داين بقاسيكو دقلك واراندا ديمقراسية دقلك واراندا شورجي هي لدي سانجي او دا هنك واراندا كماسين مزنجي هنكو من بري نافلي كربو ده الصلاة داريا رجيما كادرو ده يعني لقلك سازيان ده لشوناكو سيستمك هابه كو بشتخو بكادرين محلي كادرين هريمي خلقين ويدا فري ببسته لبشت في سيستم ده لبشت فان سازيان ده لبشت فان كوميسيون ده هفالكي كادرو هي او هفالي كادرو حتى تشتي او دداوية ده دكاره بريار بدا انجي بريار ندا من قالك مينا كيوي اني بوند برنامج بريده او ازوانه دوباره ناكم ديفي وارده كماسين مازن هنا يعني اب حركه بشتوي پاشخانه کیوان هيا لقلك واراندا فكرين دقلك وارن جفاكي دا فكرين جبوي اتنيكن جودا فكرين جبوي جندران يعني جنو بياو حتى جندرا سيمينجي هوموسيكسوال وانا مروفليد نري فكرين او تشتكي بيشكتيا للدواري السياسي دا مروفليد نري فكرين مثلا فلانكز جري خستني تكليا ببري خستني نمايا انجي رخني كيوي هي راح دك جرا دكارن بيجن خائن راح جرا دكارن بيجن قاچان يعني رافوك آلیکی سیاسی کو رخنی کیوی لسروان هی دکارن نافلی بکن اف میتا اف سی آی ای اف نزانم چه اف پاشخانه پارتین چپا او پاشخانه پارتین مركزي يا سيكولار يا روش حالاتا نافينا او باشخانيا حركه تحرير فلسطينيه حركه رزقاري خوازي فلسطيني كو بكاكجي هنكي لحميزه واندا هنكي مزنبو هون دزانا لبقاع لبناني لحتى لسوريا وده هم عندما دا او كولتورا بارتيا بعسجي براستي لو ماجي ايرو تشتكو خسريا ديمقراطيك دخوازه تشتن کو سرفرمانداری داخلیا کو سرفرمانداری هز سوریای دموکراتیک دخوازه تشتکه لگوری من نرخین خوهیا از دخوازم هر کسک پیشوازی لبکا براستی لوانتشتان دا يعني نبيجن قالوا شو أنا كسي قبول بكنكو خوينك ندايكو حتى أنها إيرو لبا لحميزة دولة تركيا دابو العفريني دا بجدا عربية تركيا وقدا جيركار نابيني يعني فانا نبيجن جبوي فانا نبيجن جبوي كو أملي دنا راستي هون دبيجن الشورش وسع شورش لحرجي كده تشتك نينا كو هيفياته هي صديصة بيكوري شورش جبركو جنوش كيفا سيستمكي آفادكا سيستمكي دروخينة سيستمكي دنيا لشوناوي آفادكا و داخوازيا خلقي و داخوازيا حكمرانية داخوازيا دا صلاة دارية نكاره جنوش كيفا بيك بينا نها لروج آفاده اشترا جاده پیوسته اشترا موچه پیوسته اشترا خوارنا خلقی پیوسته او خلق جی دخوازه وک ملت دنیای خوش بجی جلی خوش لخوکا آهنگو بونو شوین وی هبن هوبی و اکتیویتی تو چالاکی نوی جواکی هبن بازارکی وی هبه جاده نوی خوش هبن الکتریکی وی هبه اینترنتی وی هبه ایوانا شو بيكتن بحكمرانية بيكتن حكمران نيجي دوي دميدا اوكو قالك جارنا
پارادیگما و ئایدۆلۆژیان یعنی ژۆری پارادیگما و ئایدۆلۆژیان دفکرێ و وان کارانە پێکتینە لە شۆڕشە ئۆکتۆبەر گاڤک و شۆڕشە ئۆکتۆبەر ئاوابوو لینین بە فەرمانە لینین هەمی کارمەندێن قەیسەر جاردن ڤەگەڕیان نەوسە کارمەندێن یعنی رووسایە بەرێ ڕژێما بەرێ ڤەگەڕاندن سەر دائیرەیان ji بۆی چ ji بۆی ku di nava Partiya Komûnîst Bolşevik'de kadrên bîrokratên amade nebûn ji bo ku ew şorş di navbera çend salan de gerek bû pêk werê rejêmek rûxandin û rejêmekî din li şûnayî çêkirin li Kurdistana Iraqê li başûrê Kurdistanê lê bi nere sala 1991 çi kirin heta beriya hereketê beyanek derxistin gotin kesên ku caşin serok caşin wana hemî tên lêborîn ji wan re derxistin efû kirin ji bo çi efû kirin ew tişxelet bû an rast bû li gorî min ew tişt rast bû rast bû yani bi hezaran bi sed hezaran caş hebûn çekdar hebûn hêjmareya pêşmergeyan 200-300-400 kes bû zêdetir nebû yani çawa dikarin li hemberî 100,000-200,000 caşî şer bikin nikarin yani nekarin berastî jî mumkîn jî nebû gerek caş jî bû an ravan silah destê wan dabû û wana hemî eşîretên dikarîbûn rol bibîn û rol jî girtin yani hêjî pêşmerge li snûr bin caşan bajêr rizgar kirin lê tiştê ku xele dibû çi bû li piştî wê piştî raperînê nakokiya her du partiyan kete pêş berjewendiya neteweyî berjewendiya niştimanî çi kirin heta niha jî li ser serok caşekî şer dikin kî bikare zêdetir perê bide zêdetir post û desalatdariyê bide wê serok caşê ku enfal çêkiriya ta ku nizîkî xwe bike nizîkî partiyê dinê nebe tiştê xelet ew e yani heger mehkemeyekî destûrî hebiya bê alî ba li jorî partiyan ba li jorî kadroyan ba û ew mehkeme biryar dabe kîjan caş dikare kîjan postê bistîne kîjan pere bistîne kîjan desalatdariyê bistîne biryara vêyekê daba û biryara partiyên siyasî ji nû ve çavlêkirî ba tiştekî wîsa çê nedibû loma em hêvî dikin li Rojava da ev yekane pêk werin em hêvî dikin li Rojava da fikrandinekî wisa berfirê ava bibe ku kes astengiyan çê neka li pêşiya enekesê min birê da jî gotiya ez jî enekesê wek projeyekî Tirkiyeyê dibînim belê lê ew nayê wê watayê ku tu qet deriyê xwe venekey hege ku tu deriyê xwe vekir tu deriyê xwe tenê pîşkekî çend milîmetran çend santîmetran vekir nexê deriyê xwe hemî bi temametî veke bila ev werin nav proseya siyasî û li aliyê milletê wan xelkê wan şîret bike zextê li ser wan bike bila ew jî bikewin nav proseya siyasî lê beriya proseya siyasî gerek ku mehkemeyekî destûrî hebe ew mehkemeya destûrî bikare be biryarên ku demê pêş tên dayîn çi ji aliyê PYD çi ji aliyê enekesê çi ji aliyê her hikûmetekî herêmî li Rojava tên dayîn ew biryarana dewarê destûrî da li Bêjing bike ew biryarana çi qasî li berjevendiya herêmê dane çi qasî li berjevendiya herêmê danîne û bi vê rengî enekesek gerek Tirkiye wek dagîrker bibîne li Efrînê Serêkaniyê û derî wisa jê bêvekirin ku cardin nekaribin enekesê û her kesekî dinê jî ji hemî postan dûr bixin ji hemî desalatdariyê dûr bixin desalatdarî ji aliyê partiyekî werê monopol kirin ew monopolî tiştekî rast nîne yani nebêjin millet nekarî xwe bimeşîne loma jî em kadroyên bi tecrübe tînin em hevalekî dêrsimî tînin em dixin hakim li Qamişlî û li Hesekê em hevalekî sineyî tînin em dikin mamosteya zanîngehê heta hevserokê zanîngehê tiştekî wisa dibe yani mamosta û hakimê wan jî dîploma wanî hiqûq nîne dîploma wanî psîkolojî sosyolojî tiştên wisa nîne heta niha li Facebook jî nekarine artîklekî meqaleyekî nivîsekî binivîsin tu çawa dibe yani çawa dibe tiştekî wisa bikî tiştekî wisa mumkin e tiştekî wisa rast nîne bila cêwî vala be bila xwêndevanekî Kubanê cêwî tijî bike an jî li zanîngehan gerek bi rastî tê jî perwerdek bin li gorî standardên Ewropayê bin li gorî standarda ku Immanuel Kant li notên xwe da dinivîse ez hêvîdarim hemî kadrên Rojava bi taybetî jî ê ku bi perwerde û bi
زانینگەهاندا مەژوول دەبن ئانجی کەسێک و لە حکوومەتی لە شارەوانی دەجێ دەگرن ئەو 200 سەحیفەیەن نۆتێن ئەمانوێڵ کانت لەسەر پەروەدەیە بخوێنن ئەوڕۆپا لۆما پێشکەن ئەو پرگرنگە بەڕاستی هەگەر کووانە چێ ببن هەڵبژاردن چێ دەبە هەگەر کو هەڵبژاردن چێ بۆ حکوومەت مەشروعیەتێوی هەگەر کو مەشروعیەتێوی هەبێ وێ دەمێ ئەو مەشروعیەت ئەو حکوومەت ئەو سیستەم موشکێن پاتریۆت و S400 گەلێکی گرنگترە ئەم گەرەک vەیەکێ فام بکەن یعنی بەڕاستیژی تهدیدی هەری مەزن لە گۆرمەن لەسەر ڕۆژئاوا نە F-16 درۆنێن تورکیاینە تهدیدی مەزن لەسەر ڕۆژئاوا دیموکراسیە ئەو سیاسەتێکی ڕیالژی هەیە گەلێک مرۆڤ vەیەکێ بەرچاوان دەرباز بکەن هەگەلێک هەواڵ وان ڕۆژانە ڕەخ نەکردن چوا مەزلوم عەبدی دەبێژە ئەم حازرن بە تورکیارە دانوستاندنێ بکەن چوا دەبە تورکیا دژمنی پەکێکەیە ئەنجی چوا دەبە پارتیەن کوردی عراقی دەبێژن ئەم دەخوازن حساسیەتە ئیرانی بەرچاوان دەرباز بکەن ئیکاکۆ حکوومەتە کوردستانە عراقی کارێوی یەکەمین نە ئەوەکو پارتیەکی ڕۆژ پارتیەکی وڵاتەکی دنێ بپارێزێ تۆ حتا ئێوارێ بێژ ئەو پارتیژی کووردە لێ ئەو پارتی کوردێ دەوڵەتەکیە بەناوێ دەوڵەتە ئیرانی جواکان نێودەوڵەتی وسا لێ دەنەڕێ ریال پۆلەتیک ئەوە حیسێن تە تشتێکی دنێنە خەیاڵێن تە تشتێکی دنێنە ئەو خەیاڵی شاعیرانن تەمام خەیال وەک حیس تشتێکی خۆشە وەک ئینسانەتیجی تشتێکی خۆشە وەک حیسانەتەویژی تشتێکی خۆشە لێ سیاسەتە ریال پۆلەتیک تشتێکی دنیا ژبەی مەزلوم عەبدیژی وسێ مەزلوم عەبدی نە ئەوە نەژ بۆی وێ کار بکە گەرێک تەنێ بەرژەوەندیا پارتێکی بپارێزێ و لە هەمبەری تورکیای شەڕ دەکە ئەو دکارێ ڕۆڵ ببینێ ژ بۆی دەمێ پێش ئەو پرسبێک بە ئاوایەکی ئاشتی چارەسەر ببە مەسعود بارزانی مخابن دکاری بوو ڕۆڵ ببینێ ژ بۆی و دەناوبەرە پەکەکێ و دەناوبەرە دەوڵەتە تورکیای پێواژوەیەکی ئاشتی دەست پێ بکە نە پەکەکە ببە لە سنووری عراقی ببە تهدیدێک بۆ سەر تورکیای و نە تورکیاژی بێ ئاخا کوردستانە عراقی داگیر بکات دارستانە بشەوتینی گوندیان بشەوتینی گوندێن هەری خۆش لە بەهدینانوانە بشەوتینە و پەدەکەژی لە هەمبەری وێ بێدەنگ بێ سیاسەتە ڕاست ئەوە لۆماژی ئەس نەوەک هەنێک پارتیان دەبێژم پەدەکە خاینە تشتێکی دنێ نابێژم و نە وەک پەدەکێژی دەبێژم وەڵا ژ بۆی و پەکەکە لەوێ دەرەیە ئەم مەجبورن بە تورکیارە هەر ئالیکاریەکی بکەن و تشتێک و تورکیا خواست گەرێک پێک وەری نەخێ هەردوواری ڕاست نینیان نەڕاستن سوالیەکی سیاسەتە ڕیال هەیە دەستورێکی ناودەوڵەتی هەیە یاسایە ناودەوڵەتی هەیە نەگەرەک سوورێن دەوڵەتێکی لەسەر دەوڵەتێکی جیران نەبە تهدید و لە عالیەکی دنێژی گەرەک دەوڵەتێک نەچە بناوێک و گەریلا لەور هەنا وێ عاردێ داگیر بکە و توژی ژێرا بێدەنگ بی ئەو نینە یان ئەو نینە من بەرێ داژی گوتیم ji بۆی پێکێکێژی دەبێژم ji بۆی حیزبی دیموکرات و کۆمەڵە و هەمی پارتیان ڕۆژهەڵاتژی دەبێژم سیاسەتەوە بەرێ خەلەت بوو بەریە 20 ساڵی 30 ساڵی و حیسابە vەیەکی نەکرد بوو و ڕۆژێک تێ دەوڵەتە عراقی دیسە دەبە دەوڵەت لە هەر جەیەکیدا دەوڵەت بێ ڕێک بەوان هێزان نادا کو ببن تهدید لەسەر وڵاتێکی دنێ ئانجی چەک دەستێواندا بێ لەسەر سنوور من ئان دەخی کامپان ئانژی چارەسەریەکی دنێ دەبینە لە گۆری من خستنە کامپانژی ڕاستینە ژ بۆی کولەوان کامپانە وانە تێن مارجینالکردن و وانە دیسە تێن کوشتن تو گەرەک سیاسەتە تو نەبی پۆلیسی سیاست و استراتیژیە تورکیایە ژ بۆی کو تورکیا دکارە پرزێکا کورد چارەسەر بکە و بە مخاتەبێ وانڕ هەفدیتنان چێ بکە لێ پارتیەن باکوور و ڕۆژ ئاوا ئەڤیەک نەکرد چکردن بناوێ یەکێتیانەتەوی پشتێ خۆ خستن دینامیکێتان ناوخۆیی یا کوردستانە عراق یا بەشوری کوردستان یعنی ئەوژی ئەز نابێژم ئەو دکارن ئەو گەرەک کوردستانە عراقی دیموکرات بکەن نا ئەو سیاست بکەن ئەس دەبێژم گەرەک بوو خیتابێکی وان هەبا ڕخنەیەکی وان هەبا بلا لە کوردستانە عراقیدا لە کوردستانە باشووردا سیاسەتێکی دیموکراتیک هەبێ سیاسەتە دیموکراتیک چییە؟ سیاسەتە دیموکراتیک ئەڤە کو من گوت دەناوبەرە تەسلیم بوون و دەناوبەرە دیکتاتۆریەتێدا چارەسەریەکی دیموکراتیک دەبینە لە گۆری سیاسەتە ڕیال
لێ نابە پۆلیسی دەوڵەتە ئیرانی دەوڵەتە تورکیایە چارەسەریەکی دنێ دەبینە و ئەو هێز وسا نەکرد بن ناوێ یەکێتیە نەتەوەیدا کەس نەکاری بوو لە تەلەڤیزیۆنێوان بەریا 10 ساڵانژی حتا بەریا 20 ساڵژی کەس نەکاری بەڕخنەیەکی جددی لە پەدەکە و یەنەکێ بگرێ هەگەرکو ئەو دۆستی پەدەکێبان گەرەک تەنێ تۆ بکارێ بە ڕخنە لە یەکێتیە بگرێ هەگەرکو ئەو دۆستی یەکێتیە بوون گەرەک تو تەنێ بکارێ بە ڕخنیان لە پەدەکێ بگرێ و گاواکو ئەو گۆتن ستۆپ گەرەک ڕۆژنامە نوویس ستۆپ کرد سیاسەتەوان بەوێ ڕەنگی نەبوو بەلێ بەوێ ڕەنگی بوو خیتابێکیوان پشگیریەکیوان ji bo مامۆستایان هەبوو کو لە برچان دمردن 15-16 موچەیەوان دەناوەرە 2 ساڵان نهاتنداین نەبوو کەنگی ڕخنێوان هەنا گاواکو ئەو پارتی لە گۆڕی بەرژەوەندیاوان سیاسەتی ناکە تەنێ وێ دەمێ ڕخنێوان هەنا ئێ ناب ئەو ناب لۆ ماژی سیاسەتاکو ڕۆژئاوا نەها دەمەشینێ خۆسەریا دیموکراتیک دەمەشینێ و کۆنجەکتورێن کو هاتنە پێش وەک من گوت بەرژەوەندیە ئاساییشان نەتەبی یا ئەمریکایە ئەو پرپر گرنگە و ئەو هێویدارم دەمێ پێشدا بکارە بە ڕۆژئاوا هەمژ تهدیدان بەپارێزێ لێ تهدیدا هەری مەزن وەک من گوت نە درۆنێن تورکیایە تهدیدا هەری مەزن نەبوونێ دیموکراسی و حکوومەتێکی گشتی نیشتیمانی و شەفافیەت و دیموکراسیەتە و ئەو دیموکراسیژی گەرەک دیموکراسیەکی هەرێمی بێ لەسەر بنگەها دینامیکێتێ هەرێمێ وەرێ ئاواکرن کەسێن کو لە چیا فیداکاری کردنا حتى 20 ساڵی دنێ 40 ساڵی دنێ 50 ساڵی دنێ 100 ساڵی دنێ نەکارن بێژن وەڵا ئاز پێشمەرگەی قەدیم بوومە ئەز نەها بە کەیفی خۆ بە حەزاران دۆنم عرض داگیر دکەم بیرێ نزانم 5 مەتری لێ دەخەم ji بۆی ئاوێ لە وردە قمارخانەیەکی عەرەقخانەیەکی ڤەدکەم و کەس نەکارە دەنگی خۆ بە من ڕابکە گەرەک ملیسێ من هەبن گەرەک نزانم چی من هەبە هەر کەسێکی دەنگ کرد لە گۆری بەرژەوەندیە من ئەو نەکرد ئەو خائینە ئەو بێناموسە ئەزەوی تیرۆر بکەم ئەزەوی بکوژم ئەزەوی بەڕا ئەوڕۆپایی بدەم تشتێکی وسە چێ نابە یعنی حکومداری تشتەکە شۆڕژگەێرێن چیە تشتێکی دنێ گەرەک مرۆڤانە دەواری هزریدا باش لە سەری خۆ دەربینێ ئەز زێدەتر درێژ ناکەم هێویدارم ئەو بەرنامە کارێ بێ سوودێکی دابەوە لەکەرەماخۆ ئێمال مەکەن کەناڵاما زێدەتر ئابۆنە بکەن لایک بکەن تشتێکی بنویسن هەگەی کو پرسیاری وام پرسیاری خۆ بنویسن ئەز نێرینێوە هەمیان دخوێنم ئێ باش و یەن خراپ حتا یەنکو سخیفان و دوسونانژی ددن یاوانژی دخوێنم خەم ناکە تش نابە دیموکراسیش خۆ ئەوە ببێیەکی ئەز ناکەم و کەسژی دنیاژی خرانابە ئەوژی خەم ناکە لێ ئەز هێویدارم هون بکارن بە ئاوایەکی منطقی زانستی کۆمنت و پرسیاران بنویسن ئاژی نێرین و ڕەخنێن خۆ بینن سەر زمان حتا بەرنامەیەکی دنێ سلااو و ڕێز دەمەش